Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No kasta, mahiringan ti kaso ni Madam Jonas. Juan, ngam itinsapay mo't kiti piskalya. San ko nga mo nga may ti proseso na kita? Oray siyak dawal. Ngam, kasano ti atindar ni mami itinasawa hearing? Dahil tadi parikot. Ang sa bagay, intalat kon amin kini attorney. Numailaban dati kaso ni mami, kat maabsuelto, nasayaan. No saan mat, awan mabalin dawal. Anusan ni mami ti mabalod, tangay inaramit naman. Ma'am Jonas, nakapagsasarita kami kadagiti kakadwak. Oh, anya day ta? Agikat kami kanon at tao ni Madam. Anya? Malaksid no. No anya? Parikot lang di pagtrabahuan mi. Ada pamilya tinaduma kakadwa mi. Ay, wan ngagpaiso. Anya ka di dakiti daduma ang negosyo ni mami? Saan miya kaya ti may ramraman, Jonas? Saan miya kaya ti mabalod? Iso ni kadagmen ti agsisina. Anya ti kayat mo asawon iti dayta dawal? At dadagiti legal na negosyo ni Madam. Agyaman na kiti-treat mo ha? Agasam, libre. No problem, Madam Vice. Ala, dudwa talaga rin nagsarsaritan. Munik ko ng kadilatan kanya. Kababayin mo ta, amangan no at makangag. Anya ko ma. Amangan mo ibagada pa abastusak. Tajak amo ti agdayaw kan ka. Anya ko mat pakibiyangan ka dita. Talaga, wano saan? Ipagarup da pa ikit di akaayan-ayat ka. Oh, so what? Anya? Amuda may sakla nga driver BF tinapinta sa Vice Mayor. Di mo kaya? Anya? You mean to say, anya katagasat kon. Amok, it's just a dream. No. Kasanon na pumaiso? Anya? Naitaman ti magusgustuak, kan pakaragsakak launay no agkuyog tamunik. Nakaragragsak ka kadwa. Ay, amom. Saan ko na kaya tasubyan tinalitay akalman dito? Iso nga aramida kami na akabalak, nagbalin ang naragsak. Monica, kastinay, saan mo deserve ti agbalin analiday? Adaamin kan ka, rumbeng anaragsak ka. Well, agpaiso dita ngay bagam. Adaamin kanyak, dagiti na materyala na pampanag. Ngam ti pakaseknan. Day tuy. Tuy pusok. Kawaw. Ngam, anya ti maramidak. No saan ko pa nasarakan ti ayater kiti may kadwagon daway. Kanagayat mo't kanyak iti napudno. Di siya kun Ha? Anya? Uy, sika Pasika kalukuan ti amo. Sika At least, imisam kamatlaang. Agseryoso ka ngamin. Kaya't ka lang namin naparagsakan. Tanagliday ka ngamin. Ay, okay. Thank you ha. Talaga maragragsakan at makadwa ka. Salbag ako nada. Anya da ito ita na marikriknak. Saan? Saan ang mabalin nga agayatat ken manig? Pulos asa anak ang maikarikan kwa na. Jak kayat nga ibagada nga ambisyosa ak. May sa driver, agayat iti baknang. Ken nanghato titakam na. Kitamok. Saan na kayat ni Monik ti makatkatawan? Nanghato titakam na. Anak tinagmayor. Baknang. Agayat lang iti kaskanyak. Akayarigak tinisnis. Saan na mabalin? Masapul nga iwaksik daytoy amarikrik na. Litaw,
Itaman pa yan, nakita ka nga gitanga dito serbesa. Awan, Uncle. Pagpaimas lang itikaan. Anyan? Ewan daw, ada parikot mau. Awan, Uncle. Anya ko mga si parikot ko. Kuna di iloy sa itay, nagkuyog kayo manin kini Vice Mayor mo, day. Wan, Uncle. Iso ni Victor Pela ang tinangi maneho kininsan. Ti pailugan ni Vice Mayor, ti inusarmon ang nagaway. Intulod ko ngamin. Kat kunak nag-tricycle laklangan. Di namat kayat. Ay, kasta ka, day. Iso kapilitan. Masapang ipan ko ijibalay da, Uncle. Nadeket kayo iti anak ni Mayor Solomon, Ang mga no sa tinaw ti pakadanunan da ita kinasingadyaw manaw. Sus, Uncle, adayo ang mapasamak ti pampanunutin nyo. Langit ken dagat ti kayarigan mi. Ay, baraw. Ada ti may saaban asaan mo nga amaw maipapan kini Mayor Solomon. Ha? Anya da jay, Uncle? Ambom kaday, a driver laeng ide ti pamilya ti asawa na. Kaya't mo asawan, pinausar mo kan lito tilogan mo. Iha. Wan, papa. Kung na nga tricycle langan nga gawid iti rabi ngam kinunak, o sara na latan tilugan ko. Yag na ita. Sa bagay. Nasingpot samot na dyan lito. Podno day ta, papa. Katamuyo ka di, naragsakak na isot katwak. Naragsak namin nakasarsarita. San aboring ti kanito. Kasta ka di. Malipata kami nga dudukot ko no katwak ni Lito. Munit, iha? Oo. Apa yung kita nakitikas ta? Abangan no sa dino ti pagtungpalan da ita akin na singa di adwa. Dakas ka di, papa? Ha? Maulit ka di tinapasamak ka na kanikan konsuelo, babaan kan bunik. Oo, papa. Napauli makay matan. Di na pa ng batan. Anya di, baga mo niya. Kinanak, dakas ka di noon nagpay ti pagturungan ti kinasingpat ni Lito. Iha. Agmay sa kang anak ko. Asikan lang tinabati na di konsuelo apakalaglagi paken wana. Sa anak batan ang nagayat iti sa bali, iti pimusay na iti mamam. Kat? Kaya ta sa hunday ta patpatgang kalaunay. Kat nuan niya ti pakaragsakam. Sa anak ngagbali na lapad. Really, papa? Oh yes, iha. Patpatgan kalaunay mulik iha. Thank you very much, papa. I love you. Niyan to'y baby ko na ya. Aglay luman ako na akon. At dansa manan kahit nakitawon kan niya. Amoy ulatan, papa. Natural. Ambo kalaunay yun. Ketulitak. Noan niya ti pakaragsakam. Sana katubang. Go ahead, iha. Thank you, papa. Kumusta ni Mami, Tonya? Nasaya at mat, senyorito. Mapanyo kitaon, Madam naman to, sakbayarong muarak. Ada ka di pa pananyaw? Wan. Kadwak ni Dawal. Anya? Kadalaang papanan mi. Kasta ka de? Kaya't kung alipasan amin dagito ay. Saan ko akayat ang maamuan dagiti agturay. Anya? Mababae naklauna yan, kadagito ang mapaspasamak ita, Tonyang. Saan ko akanunungan dagiti narugit nga aramid ni Mami. At danyawag kanyak ni Hepe. Kitaan nyo man kiti da ito, iha. Anya dayta? May papan kadagiti nakidnap. Kalbasan na nasarakan dati bangkay ti may sa kadakwad. Nakalibas ka naman ti may sa abalasita ngem na trauma. Anya?
At hapon dahipe, abiktima manandag iti drag adik dagday. Ay, wen papa. Kasaritak ni Mayora Eloy sa entong madamdama. Ngam dumagasak pa iti police headquarters. Kas na gani. O sige. Kaya't da kayon sa asubukan. No pagpatinggaan ti kabalan nyo ng runa ken Mayora Elois. Ag tinulong kami, papa. Masaya. Nabagakmat kit din ni Hepe. Sa nabalit at da ka no nagkakita iti panang kidnap da kadagijay 2 abalasitan. Kat nito niya kandida. Itultuloy na kadipay ti panagiwaras na iti maiparit nga agas. Mabalin. Oh, sorry lang ano kasta. Awan ginayaman iti daytoy. Oh, Adan sang nilito, papa. O sige, mapana ko na di munisipyo. Oh, sa dito ti ko na madumagasang tapay, Monique. Iti opisina ni Hepe. Adala kayat ko ngay klaro. May papan iti napasama a kidnapping kan pamapatay iti may sa balasitang. Kasla na sa ukanyak ni Inisan Eloy sa dayta. Ay, dagiti ako nantain. Kahit din sakit iti mang subok kada kami. Nalabi ta kasta? Ha? Saan aga po ta babae kami laan? Kat saan da kami nakabutan? Saan dan nga agamak nga garamit iti kinadagas? Babae pa mat nga rod dagiti biktimada. Wen nga rod. Kat nung kasapulan nga ramatan ti landok nga ima ako nada. Iso ti aramatan mi. Tapno ang gibos dagita kinadagas. Naku naman. Nangruna kini insan. Kaya't da subukan no niya ti maaramidan na kadagito yung krimen. Agtitinulong kami nito. Saan na mabalin kanyak ti kasta? Saan ang mabalin nga adda maidadanas nga inosente? Anya bodega da ito'y dawel. Dito hindi pa kay kabkabilan dagiti kontrabando. Matatuntang Jonas. Anya kontrabando. Nagdodoma. Darmas. Dagiti smuggle codes. Gadget. Kandagdong babae. Anya? Kasta ti aramid ni mami. Ti aramid yo. Aglonek Jonas. Ngam kasapulan mi di trabaho. Uray anya nga ibilin ni mami kada kayo. Agtungpal kayo. Uray dakas. Trabaho lang. Kasi tinakunak. Trabaho kami lang, Jonas. No kasta, adda na bukal apangadang ko. Nimunik mo't daytoy. Hello, Vice Mayor. Anya ka diti maipay ko? Mabalin ka din agsarita tayo ti personal, Mr. Mercado? Oh, sure. Anya nga oras, gansa dino. Orita ko man. Kat nga dapat nakabalin na. Dito'y ka opisina. Sige. Ita ka din. Yes, and don't worry. Closed door meeting na ito'y. Katawan makam mo. Noon niya ti pagsaritaan ta. Confidential. Okay. Umayak dita. Agam anak. Sige, see you. Bye. Bye. Anya nga tati ibaga ni Monique. Amangan. No, may papaniti krimi na napasamak. Pakinaigan ti 2 balasidang, Jonas. Anya? Nakidnap ka no ti 2 balasidang. Kalpasan ti may saldaw. Nasarakan da bangkay ti may isa. Ken mata pa naramas. Anyan anak kam amas dayta. Ngam anya ko matipakain na igak iti dayta. Takayat nag-akasarita ni Eloisa. Ibagaking kadipod no, Jonas. Ni Madam di makunasya bukuin di probinsya. Anya? Naitadipod no. Isupaya ka na itidakdakamatin da ka dagiti radio station. At taga San Mariano lakit diti siya bukuin. Pulos ajak namnamaan daytoy dawal. Jonas. Saan ka di nga imbagam nga dapay armas amay puspuslit? Kasta nga rod. Ket ni ka di mami ti smuggler? Juan. Isumot lagayam akayat nag-akasarita ni Eloisa. Ket
Ang mga nupudno ang maipapan iti maiparit at droga ti pagsaritaan mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta gayam ni madam? No, yung kadipay ito niyang. Wan nga rod. No, ada ibaga na wino paaramid na. Kayat na. Madagdagos. Kastansa ka no, dagiti daduma ang may stroke. Bis ko mga agsingsing putdan. Amok pa yan. Kumaa. Naglain pa nga bukaw. Anano sa mlatan. Anyapay ngay. Nung barang makaamiris tumatlaaw. Sa pala kumaa. No, at danto pa'y kundaway na kunam. Day talaang Napaggaday taan. Numapakarwan. Numatagi pa'y. Sumot di ko nada. Madayi pagsasaw na iti loko-loko. Narigat ka no amatay ti dakas aroot don yang. Aniya. Igyaman na. Tapinat gamtikil daw ko, Mr. Mercado. Asino ak kumaamang paay? Wano mangtokyad iti kalikagom ti may sa mayora. Saan ako nagpalpalikaw, Mr. Mercado, ha? Aware ka kadi kadagiti biktima ti kidnapping ababalasitang? Ada na sa kanyak ni Tonyang. Amom kadi na tayo ti maysa. Ket maatap anarames. Sakbay anapapatay. Saan kong amo? Ngam nagasat. Tanakalibas ti maysa. Ngam adapay lang iti ospital. Tanatroma di ubing. Kasta kadi. Kita mong kadi. Asigon iti investigasyon. Drug addict dagiti suspect. Ita, ano ti pakainaigak iti dayta? Amom kadi nga adda iti watchlist ni Doña Candida. Kadagiti personalidad nga adda pa kainaiganda iti maiparit a droga. Anya? Jonas, kayat ko makitinulong ka kuma. No? Ada pa nang sakit mo kadagiti biktima. Ken sana nga dagiti latest ngam di. Idi pay lagayam nga addan dagiti kakasta akaso. Ngamawan ngamin na tiltiliw as suspect. Mayor. Narigat yaga ko, sir. Nuawan na batad ng ebidensya. Ngem, ada report. Ani Doña Candida ti maatap a drug queen iti daytoy a lugar. Anya? Uray iso tinaganaken ka. Kaya't ko makitinulong ka kuma. No, mabalin. Tapno malawagan dagitoy nga aligasyon. Amo man nadagsa na basol ti mainaig iti maiparit a droga. Ket mamatiak. Naimbag ka tao, Jonas. Ket saan mo ak konsintiyan ti dagas ngara. Ni Mr. Mercado ti nga ili ni Mayor. Kasta ka di? Naka-close door meeting dado ah. Napatagsaw na iti pagsarsalitaan da. Kas iti na ibaga kanyak ni Insan Mayora. May naig karagiti kaudyan a biktima ti pamapatay kan panakaramas ti balasitan. Asigon iti initial investigation kat arami ti drug addict ti Jai. Wan ka no? Sana bale? Deta ko matikayat ko pagsaritaan ni kin Mayora. Kasta ka di? Isong orayak. Oray ka malpas na nagsarita kin ni Jonas. Sige. Itaypay kat. Nalabit, malpas damatan. Ayan ni Jonas, Tonyang. Adda ka no napanan na, madam. Kaya't ko makasarita. Ibagak to no sumangpat, madam. Sige. Ay, kumusta magtirig na yo, madam? Oray kaskasano kat maigaraw yung matinti kagudwat bagiyaw. Nalaing, ti mas masay kanyak. Masapol ka no atulong ak ti bagik. Igaraw-garaw ko lang na ti kanawan sa akak kanima ka. Ay, madam. Kaya nanusak ti pagna. Sana mabalin
Maikan ti ima kan saka ka. Wan, madam. At sibayon kayo kan agsarukod kayo. Wan tunyang. Jak kayat yang nanayo na kastoy. Wan mo't madam. Ag-recover kayo pay. Ato, ti kayat kong aramidan. Iso ang kasaritak ni Jonas. Iso pa lang timang kita kadagiti negosyo mi. Wan, madam. Ay na. Ay kusyo pay lang. Dada iti panunot na. Ginasarita gayam ni Mayora ni Jonas. Wan, insan. Maipanggap ka no iti kaso dagiti maatap a drug dealer dito San Mariano. Oh, anya ti pa kay naiga ni Jonas? San ko nga mo, amangan no may papan iti panagraira man ng dagiti droga dito San Mariano. Owen. Tama ata pa drug addict dagiti nang kidnap iti do ababalasitang ken estudyante. Anatay ti maysa, kan maatap a naramas. Bitay ko matirumbang adusa dagiti drug addict a kriminal. Saan basta mabitay, tagtutubo ka no pay mat dagiti daduma a suspek. Taggrupo da ka no. Unay dagitan. Dagiti kumaket pusher ti matilyo. Ken dagiti agiwarwaras iti droga insan. Naminsan, amom ka di? Ti sayang gusang anidon niya kandida ti Shabok Queen? Wen, adamat na sa kanyak ni Monique. Angem, narigat lang ti agsasao. Angam ti dagas na. Adda ka no na nga to ti saan na idi a tao, tinanganak wenno ng kalub iti dayjay. Di ka di Mayor Solomon? Iso ka di ti bagbagam? Wan, Di adamat nga rod basol ni Mayor Solomon Wan, pudno dayta. Adumat ka ti madi nga inararamid ka no ni Mayor Solomon. Idi pay lang nga ibagbagada nga awan mo't nararamidan na. Iso ti kunada. Angam kaslasimeng petsan, iti dayti na udi a termino na. Wan, insan, kasta nga rod. Siguro, mabain matlaang iti bagbagina, insan. Kumusta dagiti kakatuab, Dawal? Awan mo't parikot, madam. Sana bali. Naiwaras sa amin nun, ti aday jabuti ka kontrabando. Ewan, madam. Ada itad ko anagan kan ka nga iso ti kontakan. Madam, Ada nagtulagan mi. Sakbay ti napasabak kanya ket. San kon amawagan. anya ka dira madam. Dakkel ti pukaw ko. Iti panagkampanyak. So masapol ang maabrot ko. Madam, Saan na basta-basta gata tinawan kanyak. Iso masapol ang mapasublik. dagas lang tati pampanunutin na. Awagam ti bagbaga katao. Ta si Kati makitransak kan kuana. Ewan, madam. Sige, itadyo kanyak tinagan kan cellphone number na. Nasayat man ta nagkinaawatan kayo matlaan. Este, nasayat diba nagtisaritaan nyo? Awan mo't parikot. Ta direct to the point ti saritaan mi. Saan nyo nadakdakaman? Di may panggap ka na kayo? San? Out of the topic. Friend Vice. Ano yan? Kan... Seryoso di tayo banag? Agtutubo, dagiti biktima. Ay, wanyag paiso. Iso masapul ang maipatungpal ti lintag. Sagudayan ti comprehensive drug law. Masapula seryoso ti pa nakaipatungpal na ti alintag. Takaasi da kiti nagbalin na biktima. Kan nagbalin pa ya biktima. Husto ka. Kat anyang arti plano. Nagsarita kami ni Hepe. At maangay nga emergency meeting. Akadwa tayo ti ahensya nga akin sakop iti daytoy. When? Nangro na ti Prohibited Drugs Enforcement Agency ti Pulisya. When, friend, agtitinulong tayo. Masapul ang magupuden ti operasyon dagiti angol. Anya ka no ti ibaga ni Mami, Tonyang? May panggap samat ka dagiti negosyo yaw. Anya? Negosyo pa ilang ti adda iti panunot na. Kasta lang nga rodon ti kasasaad na. Amok pa yan. Ni Mami talaga. Kwartalat ta ti adda iti panunot na. Siyempre, nagregregatan na nagita senyorita. Ngam awan maitugot na nga uray sinti mo numatay, Tonyang. Ti kumaipangpangro na kat ti salunat na. Kumaa. Kitaam lang ti kasasaad na.
Mapmapanmat lang iti agas. Kan anya pa'y dita. Imbis ko mga gin-enjoy. Agtor. Kan anya pa'y. Imbis nga agaramid. Ay naapo aya. Pakawanan da kami. Agyaman hakdadakan, iho. Imbaga nito niyang akayat da kano akasarita, mami. Wan. May papanitian niya. Sigabay lang di makamu kadagiti negosyo tayo. Ay, unay kayon, mami. Kasta lang arudan ti kasasaad yo. Negosyo pa lang ti pampanunuton niyo. Anyakit din. Diyak kaya tamabaybayan dagi jay. Awan pagdanagan niyo iti dayta. Agpaimbag kayo kitdi. Saan aday ti pampanunuton niyo? Saan? Di ron ba nga mabaybayan? Tikit di aramidan tayo. Ilakon dagiti daduma a negosyo. Kat in kay agtor. Mapan kayo agrelax. Anya? Aramatin nyo ti kwartayo nga ginjoy. At dan edad yo, mami. Kat masapol ko mga aglang ay kayon. Saan kit di at tipay lang agpabak ng ti pampanunutan nyo. Nga aging gapay kit di iti aglabsing kayo. Anya ti sasawag nga aglabsing? Saan ko akayat nga agsubang tayo, mami? Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo? Ngam, da kayo ang mismo ti makam mo. No anya dagiti naglabsingan nyo. Nasayat, no adaksyon nyo, di na itabanag. Adda pa pa? Yung ti pagdanagak, may ramraman kayo. Sigurado may raman na kayo ni Doña Candida. Anya ngay raman ako nam. Anak mat, makibibiyag, iti negosyo na. Kasati ko na yo. Ngam, karaman kayo. Takinalak kaluban nyo ti madgi nga aramid na. Kasta namin tinaamuak, papa. Ha? Nairamraman kayo ti makuna drug money. Kat syempre, mairaman kayo iti makunkuna narco-politicians. Muniki nga. Well, nawak ti amin, kinakaluban nyo dagiti illegal a negosyo na. Kapo, tadabi ngayon. Am I right, papa? Aklonak. Dakkalabidot ko na ita. Nadagsan na tabasol na ita. Kasanon, nibutak-tak na ita ni Doña Candida. Awan ba't kititimakon na pagkakitaan? Tilang pan nakasider ti konsensyak ti kalaban ko ita. Katga po iti panangkalkalubyo iti. Iti pan nakaiwarwaras dagiti maiparit a droga. Adda dagiti nagpali na biktima? Adda dagiti naramas kas kada napapatay agapuan ang tima atap a drug addict. Unsolved case dagiti ay papa. Munik. Dahil ti dakas ngayon po nga ti panangkalkalubyo iti madi nga aramid ni Doña Candida. Insan, anya nga tatima ko na ni Jonas. Parikot dan nga ginaday ta, insan. Inapay lang ni Jonas ti maatap a drag queen. Kasi tinakunak, parikot dan day ta, insan. Insan, tilintag kat lintag. Nagpapada tayo lang. Kat dagiti agbalin na biktimatik kang runaan. Agpapada tayo lang iti karbengan, itinagan ti hustisya, insan. Awan na nga to, kan nababa. Husto ka. Ken, inaramid na. No kasta, awan sa bali apabasulan na. Besides, amo na maiparit. Kontra itilintay. Pudno dayta. Kaasi dagiti biktima. Ay, agpais dayta insan. Iso nga awan personalan dito ay insan. Trabaho lang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto ti imbaga ni Insan Eloisa, Uncle. Tilintag kat lintag. Ay, pudno dayta, baraw. Awan baknang wenno nakurapay itinagan tilintag. Saan mapaspasamak dayta? Tano asino tibak nang, wano ada kwartana, mapapaboran akan ayaw.
Padnumat kit di, Uncle. Lamang akanayon dagiti baknang wenno adot kwartana. Wen baraw, Magatang dati hustisya. ang mamati ka kumakanyak. Awan dakes nga aramid, adi agpatingka. Uncle, Awan agbilang, adi agpulaw. Saan ko kayat? Agoran nak ni Munik. Saan ko kayat ti may babayin? Nya ti rumbeng aramidat. Tapno masulnitak dagiti bidot ko. Wen, dagkel labidot ti panang panoy-noy ko kadagiti mading aramid ni Dunya Candida. Ay talang dambok kabasol ko. Masapol na makaaramid na kiti agdang tapno lumagan ti pan nakasider ti konsensya. Adawag iti cellphone ko. Ni Solomon. Hello, Mayor Solomon. Saan ako ngawagan na di mayor, tasaan ako na mayor, Dunya Candida. Dailoy sa ati agdama na mayor. Ha? Kumusta ka, Dunya Candida? Makarik-recover akon. Nasayat no kasta. Tapno sangwam dagiti kasom. Anya? Panawan siguro, tapno sangwam dagiti nagbasulam. Imbaga kinikin kan, isang mo dagiti mating arabit mo. Ngam di nakimpangag. Kat. Anya ita? Sa balin, administrasyon mo nagturay, didi tayo. Kasan ka na makapagtik na Dunya Candida. Sigurado ang mabukit-kititan dagiti illegal nga aramid mo. Anya? Ha? Dayjay ka di ngay Loisa ti kabuteng-guti ko nam. Sana ni Loisa ti makalaban mo. Ngam kiti tilintag. Laglagi pa mga daaga kang runan ngagsaksi no agkibaldang ka. Pinitip nan. Tiyaw nagpay na Solomon. But-but nga nak ka din. Ay, saan? Saan ka mabalod? Diyak ka ti mabalod. Arabatik ti kwartak. Uun kayam. Adanay ba kakanyak ni Jonas? Ano nga tagagpaiso no? Nukas siya ramidak. Masapol lang pa yung baga kit Justo. Sa bagay, makapagnakon. Day talaan ta. Agsarukodak. Sa dinuti papanan na di makapagnak tumitlaan. Adagas ko. Agri ko ba kit Justo? Uray awan tunti sa rukod ko. Siyak matita-titaya iti dinner lito. Wana, angam adda ka di kasta? Sinubla? Ada? Kasa ti ag best friend, saan ka di? Ewan mat kat di Ay, agyaman lito ha. Nakan-anos ka mang kuy-kuy kanya. Nadakayat ko apapanan, asaan ako connected iti opisina. Pakidayawak launa iti panangawis, kan panagtalak mo kanyak, Monique. Nasayat ka tao lito. Ibilang ka kadagiti napapatag agagayam ko. Agyaman at no kasta ti pangibilangam kanyak. Uwan, kasta ka lito. Kas ka na Eloisa. Nagsayat ka kan kwa na. Kanarignak anapod no kaagayam. Nakasaysayat ka talaga. Pakaragsak unay dagitang imbaga, Monique. Tagastaak mata talaga. Uray na kurapayak lang, kat imbilang nak, anasingad unay agayam. Saan? Ngay status iti biyag ti pakakitaan iti nasayaat a tao. Wan matkit di Iso arumbang lang nga oray anya ti status mo iti biyag. Agbalin ka humble wan mo napakumbaba a tao. Di matkut sa ni Munik tilugan mo asimbang pagtbaraw. Wan anggal, intulod ko iti balayda iti nalpas kami anak dinner. Imbas ngag-tricycle ak, pinausar ng tilugan na. Ay, naging paglakit day. Wan anggal, dakil tinagbaliwan na. Istorya na nga rod kanyak. Spoiled nga anak ni Monique.
Amarak si dabak nang da. Agmay may sa nga anak ni Mayor Solomon. Sa anak ko, namas daaw iti dayta. Angam sipod kas niya tinagbanagan ti ayat na. Ken panagsinadapayan kan Jonas. Kinuna na, abaliwan na tutaray ti biyag na. Man-mano ti kasta, makaamires baraw. Naaprubaran gayam ti divorce da kan Jonas, Uncle. Kasta kaday. No sa anak la ko maamabain. Armag at talaga ni Monique, Uncle. Nawaya ka ang mga rami di ti dayta baraw. Aklo na, Uncle. Podno nga anda nagrusing arik na iti barokong ko. Angam amok no anya ti pagtaktak dirak. Ken saan ko agundawayan ti kinasaya at ni Monique. Nagkuyog kayo man gaya man kanlito. Wan, Papa. Ay, Anta ka di parikot? kan, Papa. Agin inom kayo man ni ti arak. pagpaimas ko lang iti turog, iha. Anta ka di sa niya pakaturturugan? Mudik, Papa, saan mo tinada kayo ti Mayor? Taibagak ko mga ado ti parikot yo. Saan mo tinada kayo ti Mayor? kumusta gayam ti waywayat ya surveillance kadag iti maata pa drug personality? Madama pa lang, Papa. Kati kaso dagiti suspek iti kidnapping ken panakapapatay ti balasitang. Adan suspect, Papa. Under manhunt. Good. Kuma? Tima ko na a big fish ti matiliw. Iti kasta, nan-anayan na makontrol. Di pa nakaiwaras dagiti maiparin at droga diti San Mariano. Makita ka dakkelan ti nagbaliwan ti kasasadyaw, Mami. Iho. Iso amangad deng kayon. Ag-relax kayo. Agtor kayo kit di iti sa bali a pagilyan. Anya. Promise, Mami. Siyak ti makamo iti negosyo tayo. Tangay, awan mo ti sa bali a pakakumikumag. Jonas, iho. Inaklon kon tinagbanagan ti love life ko, Mami. Naklon kon asan ada kami kin Eloisa ti agkagasat. Kastamat tan kin ni Monique. Ta-approvean ti divorce me. Seryoso ka di ba kami, iho? Awanan pa rin ko. May papanit ti pakasaknan ti puso. Awanan, Mami. Iso amay pa may sakitan asangwan dagiti negosyo tayo. Sige nga, Rod, iho. Apa ba na makapaimbagak iti gusto? Sige, agbakasyon akpailaan. Ngamsaan nga iti Amerika, Mami. Ha? Ijay London. Wano Spain. Australia. Wano kadagiti napipintas kan na uli makapagilyan. Sige. Oray ka ta, saan mataparikot ti gastos at iho. Nasaya at tanga aramidan ni Madam, senyorito. Enjoyan na kiti at ibiyag na. Buwanton niyang. Total, adamat mga sikaso iti negosyo mi. Nasaya at ano kasta, senyorito? Jonas Latan. Kahit kung awagan na kitinagan ko. Itapay lang senyorito. Iso O sige Tonyang. Rumarak. Adanas kan nga sikasuwag. Sige. No damagan nak ni Mami. Ibagam nga da kasi narak ko ang negosyante. Iso mo matimbaga na kanyak nga ibagak kada kayo no damagan niyo, Madam. Sige. Nasaya at mat na makikontak ka dagiti sa bali pa yan negosyante. Madam. Ni Dawal, awan ka di pa'y. Awan pa yung Madam. Kaya't ko akasarita. Ibagam kan kwa na intong sumangpat. Madam. Awagan naktulat tanton niyang. Mapanak iti silit ko. Tadalang nas kan nga ramida kan. Kaya't ko tiyaginan na. Imbag man tagdakan Dawal. Damdamagan na ka ni Madam. Abay ka de. Abay ka na. Saan ko nga mo Sige. Mapanak na maramdama. Awon gayam.
Nangag ko ti pagsarsaritaan itay da Jonas kan madam. Anya dayta? Agtur ka no ni madam. Anya? Wan, kat ni Jonas ti mang tarawidwid ka dagiti negosyo da bayat ti kaawan na. Kasta ka di. Alakit ti. Sige, mapan ko ayaban. Aguray ka ni ti salas. Oh, makapanawak iti mabiit wal. Arabidek, tisigasing ni Jonas, magbakasyon ak pailaan, tapno makarelaksa. Awan na madam. Kasapulan nyo dayta. Kat ni Jonas, ti makamo kadagiti negosyok, malaksit kadagiti illegal. Madam. Sika, ti pangital ka kiti amin. Madam. Ngam, sana rompang amamo ni Jonas dagiti ay. Awan madam, awan. Di mo lang mo. Sika, ti makitransak, kan aguray ka. Kumusta gayam ti pinakontak ko at tao kan ka? Arregladon madam. Urahin tayo kanulagan na rumtang ti shipment. Nasayaat. Agtalo ka kiti kabailam, dawal. Aramidan nyo amin na kabalan nyo. Tapno awan mabulilyaso kadag iti transactions. Agyaman na kiti panagtalagyo madam. Sana babali na paggupod. Wano may sardang dagiti nadakkel apamaster ka kiti kwarta. Kasi tinakunak dawal. Ado ti pukaw ko iti panagkandidatok. Katnaskan ang makaabrutak. Kumusta dawan? Nakapagsarita kayon awstaw kan madam? Wan, tunyang. Nasayaat Nugayam ngagtor winog bakasyon ni madam. Kasta nga rin tinangag ko. Kasanungatan dagiti kaso na. Amangan no day tati may sa arson. Akayat na tisingasing ni Jonas. Sa bagay, adamat ti abogado na. Una. Naimbag kid di ko nam, tanapat kan tikid daw da ang makapagpiyansa. Un nga rin. May isa ngayong konsiderada kat kasasa ti salunat na. Apay. Saan nga tan nga agsubli? Di pa'y kasla intarayan na ti kaso nan nuwas dyan. Makamon ti abogado na. Sanda na pagparikuran da ita. Sa bagay. Di ka ti parikot ko ti sangwat. Parikot ko na. Anya nga min ti imbaga ni madam apag parikutam. Awanan nyaman na. Awanan nyaman na jay. Sa bali ti parikot ko, tunyang. Anya dayta? Heart problem nga rod. Ha? Ada sakit mo iti pusaw? Ada. Ngamin. Di nakmatlaklo na nun, my loves. Anya? Ay, magmag na ti oras. Maglablabas ti aldaw. Santang umababing. Isa pag-asimot na natasong bata na kon, my loves. Ay, makauray ka man dawal. Sa anak pa'y anak kasagana para iti dayta. Nagkailan tinagbaliwan ti San Mariano ang kila. Baro ti munisipyo kan siyandaan. Dito ipay amabangon ti kadakkelan nga sports complex iti entero a probinsya. Uwan nga raw. Effort amin dagito da San Eloisa ken Mayor Solomon angkel. Sapay lakumata ag progreso metan. Taiday, awan met nar aramidan ni Mayor Solomon. Pero nga rod angkel. Ang amiti na udi atawan na panagtakam na. Ado mat dagiti na aramidan ti administrasyon na angkel. Kayat namat nga ta nga ipakita asakbay nga agimaus ti panagtakem na ket adamat makita na nagapwanan na. Ang amno panunutan. Naladawan. Mano atawan ang nagtakam. Ngam awan mat inararamid na. Uwan nga raw. Ken ada plano da angkel. Asumrek ni Monik iti politika. Saan ko kumakayat nga aramidan na gito'y nga masapol. Oray awanan namnamak ang makapagsinoblan kami pa'y kina Eloisa. Aramidak na gito'y aplanok. Kat ni Mami, masapol ang maalukoy ko nga agbakasyon pailaan. Tapnawan sa usawir ko ang mangiwayat. Mangipatungpal iti planok.
Masapol ang mapaanugot ko. Wano malukoy kong agbakasyon. No masapol asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Uray ma ko na adakas ni mami. Isupay lang ti inak ang nakautangag itibiyag ko. Tangay, awanan sir-serbi ti aming kanyak. Amukon ti aramidag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sang-sangpot mo, Mat, Jonas. Wandawal. Medyo nakargaan kan sakit yan. Basit lang. Mano abote lang ti serbesa. Mano kayo kadingag kakadwa dawal? 15 kami amin. Okay. Apay ka de? Nadamag ko lang. Madaya po di ka dagiti na tuma. Siyak lang tiyan na ditoy. Tasyak nga ti personal driver ni mamim. Okay. Sige. Kahit kunti maturog. Baliwan tantong tagsarita. Nay, apay nga tatin namag na kanyak. Numano kami amin. Apay nga da. Apay ka no. Anya tigap muna, dinamag na. Saan ko nga nga moto niyang? Mas dawag na unay. Damot nga tagapuna Mabalin. Awan kayam. Kumusta ni madam? Sumaysaya at mati kasasaad nan. No agtultuloy ti panakaterapi na. Amangan no makapagnanton asaanan ngagsaruko. Nasaya ta. Namno bilang tamatuloy ngagpaiso ng aktor. Agmay-may sa lang da. Anya ko ma? Nasino ko matikadwana kat agbati mo't ni Jonas ang mga sikasaw kadagiti negosyo da. Sa bagay mo't kidiya. Ngalangan mo ta siya. Sus, nagkalagastos da ita. Engem no kayat na nga dakadwana mabalin lata. Awan lat mo ko. Napatag titunggal sintimo ken madam. Kayat nakit din ti mangigastos kanya. Ay, awan lat mo ko dawal. Naibagayo kanto niya kandidati kasjay po ba? Tabno agda pagpampanunutan na. Katisardeng nanti mading aramid na. Apay nga minakinon sinteo. Nakalabaso tayo tapa pa. Isu nga ro timbagakin ka. Naamiris ko amati tinaramid ko. Ngam tawag lang iha. Natural nga dalata pa nagbindot. Ngam panag kung nagkitsan pa imod siguro analadaw ti amin. At dapay mo't siguro kung daway ko ang mga ramid iti banag, amang litop iti nagbasula. Padawag ko. Nimot kayang counselor ka, Asi. Hello, counselor? Kasta ka di. O sige, ag-emergency meeting tayo kada hepe. Ngam awan ni Mayora. Wan, aday di Kapitolyo. O sige nga, Rod. Bye. Good news. Nadan positibo ang nagdurasan ti surveillance da hepe. Kan ada na ala da alid. No asino talaga ti supplier iti droga dito San Mariano. Ni nga ta doon niya kandida? Good accomplishment day ta dagiti panakabagiti linteg, Vice. Wan, Mayora. Sapay la kuma. Taipudno da no asino ti supplier da. Kuma. Kaya't ko, agpatingga kuma ti panakaiwaras ti droga dito San Mariano. Amok, Mayora. Ang subsubok dagiti onan bain. No kaabalan tayo apagsardan ng ti droga dito San Mariano. Kapag agpadat ababay, a leader. Day ta ti dakkalabitut ta. May sa ti kayat ko mapasamak dito San Mariano ita. Ti agbalin man na drug-free municipality.
Vice friend, mabitla nga. Sana naka-phone book na ito. O sige. Sige. Sige man no, sumbata mo no saan? Sungbata ko, friend. Hello? Mabali na maamuan no asino da, sir, madam? When, sir? Ni Mayor de la Cruz da ito drug supplier? Kunayo? Amoyo tinagan na? Anya? Adda iti what's list ti pulisya? Anya tinagan na? Mr. Ong? Kasta ka di? Oo, sige sir. Agyaman na. Yes sir. Namnaman nyo. Agyaman na kiti concern nyo para itiili tayo. Sige. Bye, sir. Anya din ba kati color, Mayor? At nadakamat mo anaga na. When, friend, Mr. Ong kano tinagan ti shabu supplier. Kan aday ti what's list ti pulisya. No kasta, awakan ta ni Hepe. Kitaan tayo ti imbaga ti color anagan. No po numadlaan. When, Vice, no saan nga agpudno tinatiliw da suspect iti pan nakakidnap kan pan nakapapatay ti balasitang. Barang, dito yun na mamuan, no asino dagiti makuna a big fish. Kumusta tirik na yung mami? Nasayatan, iho. Kabalang yung tumat siguro ng tagbiyahe. Oon. No kasta, paasikasok nga ro doon iti travel agency, ti travel papers yo. Agraman plane ticket yo, mami. Sige, sikate makaamo, iho. Kaya't ko ang makapag-relax kayo iti husto, mami. Saan ko kayat ang ma-stress kayo manen? Kaya't masunutan ti stroke yo. Iho. Mami, napatag kayo unay kanya. Saan ko kayat ang mapukaw kayo? Jonas, iho. Wan, mami. Patpatgan kayo. Nga uray sa andak, apatpatgan. Anya. Ngayon, nagiti agina. Naging inarakot damot ta. Kitkas na. Seryoso di saritaan da. Italaong nga napasamak da ita. Agyaman na. Nakapagkinaawatan damat laangan nga gina. Kuma. Panubusan mo din ni Madam ni Jonas. Nga agrayo manan kan Eloisa. Nganti parikot. Talaga ka di. Ang saanan akayat ni Eloisa. Di makisinublian kan Jonas. Wal, panagkunat kat nagkinaawatan mo't laangan nagiti agina. Masaya ta. Palubusan mo't ngatan ni Madam ni Jonas ang mga sawa kin ni Luisa. Adayon, tinagteng ni Luisa. Kitawan siguro matintirason na di kayat ni Madam. Nupay, adayon latabak nang ni Madam. Ngam sa nakwartalatan, ti pagrukudan kan ayat ton nihang. Unmat kit di Saan nga iti kasasati tao? Langa, kwarta, kan takam. Pudno day ta. Iso nga, aklonem ko man ti ayat ko mailabs. Anya? Apay adita manin tinagturungan ti saritaan dawal. Talaga si ka. Gapo, ta sa anak to ngagpatingga nga agunoy ken ka. Aging kay ti sanak nga aklonen labs ko. Anyat makunam, Vice Friend. Positive ti impormasyon. Sino nga dapat ti connection? Dahil dya Mr. Ong dito ili tayo. Dahil tati duktalan dagiti maseknan, friend. Pacheck lao na Agaw pa ti connection dahil dya nga informante. May papaniti pa na kay Warwara Sidro ka dito San Mariano. Wen, kastamot ti pamatik. Sana bali, Mayor. Urayan tayo na niya ti resulta. Wen, friend, taawan serserbi ti kaadot proyekto. Ken panagduras dito'y ili tayo. No adamot dagiti bad elements amang dadael iti kinapeaceful ti ili tayo.
Ngamti na pambanog, anak. Ado nga minti na si kaso mi, tatang. Nang runa, iti pakasiknan ti peace and order dito San Mariano. Day, ada ka di manan napasamak a krimen? Awan, tatang. Ada na awat ko a reklamo. Ken concern, maipapan iti maiparit a droga, iti may sa apagadalan dito San Mariano. Maiparit a droga? Wentang, paim-imbestigar ko, kada hepe ti in-report ti may sang school principal. Nga da naduktalan da kadagiti estudyante da, nga agim imut iti nakasasya a maatap asyo. Anya, ay nagubingan a drag-aday. Nung sana malapdan da ito itang, ato ti maisagmak nga agtutubo. Ay lakit di anak kao. Saan ko akayat a madadaal ti masakbayan dagiti agtutubo? Kaisudat namnama ti pagilian tayo, tatang. Tanyang, aday bagakyan ka, kat saan ko akayat asalungasingan daytoy. Anya day ta, Jonas? Orea sino? Nang rona kin Eloisa. Anya? Saan mo nga ibagbaga nga awan dito'y balay ni mami? No sa dino tinapanan na. Ha? No adamang-damag kan ko na, ibagam nga da iti kwarto na. Uwan. Ibagam ang nakaturog, wano agin ina na, kat saan na akayat ti masinga. Uwan. Saan ka ngagbidot, Tonyang? Taamangan no papanahon ka. Anya? Nalawag matlaan ti imbagat. Uwan. Matungpal tibilin mo. Nasayat, tapno ag kinawatan ta. May kawa akin, Jonas, ah. Apay akas tayo matan. Istrikto matan. Bigla mo ta nagpaliwang. Di na kaya't amamuan ti sa bali. Nga awanan dito ni madam. Apay, naglamang nga ta ni madam. Intarayan na ka de, ti kaso na. Basta ka de. Ora siya. Inabsat naklat ni tayo iti garahe. Anya? Di nakpay tinaliyaw. Kan nakaporpormal. Isungaro. Apay nga tatawol. Kapo nga ta, iti kadot parikot da. Anya ti mapasamak taawan ni madam. Kasanon no sa pulanda para itihire. Parikot da na day ta, Tunyang. Ada matabugado da. Anya ti aramidan da. Di maamuan damot laeng nga awan dito ni madam no saan nga agatin dar. Kasi tinako da. Parikot dan day ta, di kan magibiyang, Tunyang. Narugyanan ti manhan ti tidadya Mr. Ong, papa. Nasayat, mat. Papa, awan ka diti amuyo, may papan ka dagiti connections ni Doña Candida, may papan iti illegal a negosyo na? Amok nga iso, ti kadakala na iti connections. Ngam, saan ko ngam mo? Ti kinasya sino day, ha? Saan nagmata konektado iti operations da? Papa, Wani, ha? may isang mingagnaga ni ti Mr. Ong tinaitudo a drug dealer dito probinsya. Iso ita ti prime suspect. Saan nga nga iso ti kontak ni Doña Candida? Saan ko lang mo? Ngam, adda iti malagip ko a drug dealer a napapatay. Kasta? Matap, akakumpetensya mo't lang dagiti drug dealer ditoy. Kaya't Diyos awan, papa. Iso damat laang ti aga-apa, may papan iti may parit at droga. Dahita ti may sa pagsidaawak, tatang. Anya ti inararamid ni Mayor Solomon. Nabayag mat nga awan ida iti may padpadamag, maipapan iti maiparit nga agas. Gapo, tatangel da idi tituray, tatang. Ay, day talaang At dagiti naduktalak nga illegal dito San Mariano. Karaman di tantis magling, tatang. Anya? Wen, adda na itad kanyak nga impormasyon. Nga iti kalabas,
ket agraira ti smuggling iti San Mariano. Kasta ka day. Ket adda pa'y awagan da iti smuggling queen. Aniyan? Kaya't nasawan. Babae? Wen tatang, kasmatlaeng iti Shabu queen. Imbes as Shabu king kuma. Juan Mr. Salcedo, itisigod ang pagsinsinarakan tayo. Kadwak ti abogado mi. Juan sir. Sure. Sige sir. Bye. Nawayan ang makapagtignay. Tawan ni mami. Ladingitek no aramidak daytoy. Amok adi na magustuhan. Ng masapol nga aramidak. Mapana ko ni timbagak kapag sarakan mi kin ni Mr. Salcedo. Awagak mo't ni attorney. Agsasabat kami ni Jay. Kontakak mo't amin dagiti kasosyo mi iti negosyo. Isuda ti umuna kasaritak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga ron ti aramidan nyo ita, katawan mo't ni madam. At daimbilin ng aramidag. Nasakbay lang di makamoy ti bodega, kindagiti kakadwa. Kasta ka di? Tiyan mo nga ni madam. Awan pa yan mo ni Jonas kadagiti na do mga ilegal nga ramit na. Ngam kinapudno na, amon ni Jonas. Wen, katimbaga na kanya, nagtalinaad kami lang nga bodega. Urayin minuan niya tibilin na kada kami. Kasta ka di? Ang nga mo, noan niya ti pampanunutan na. Anya nga tan? Kat ni madam, kaano ngagsublay? Saan ko nga mo awan makaibaga. Awan mo't nasaw na kanya kiti na ode, aba nagsarita mi. Mas dawag lang tatang. Tila ang abogado ni Doña Candida tinagparang. Ken kanayon ang maitantan ti bista. Apay, kumusta ni Doña Candida? Agpapaungar ka no pa'y tatang. Nabayag mo tadyak na awagan ni Tonyang. Taiso ko mati pagdamagak. Good. Awagam Awagak to tatang. Wen kayam. Madaman asap-sapulin da ni Mr. O. Amang ano, awan mo't dito yan San Mariano. Diyak ka mo tatang. Atang mabitlaan. Sungbatak to'y awag ko. Sige. Mapanak man nga rod ijeruar. Wentang. Ti manen color da ito. Nagpabigbig itinagan na ito. Hello, Aldong? Kumusta kan? Nasayat nga rod no kasta. Ngem maaganad ka. Adda ka di manen impormasyon nga itid mo kanya? Anya dita? Anya? Rest house ni Mr. Ong? Ada ka di, Jay? Mr. Jonas? Hello, sir? Mila, ada amin contact number dagiti kasosyo ni mami iti negosyo na. Saan ka di? When, sir? Kontakan man ida. Ibagam akayat ko akamit ida. When, sir? Alam na niya tiwayadang aldaw kan oras. Basta maki-appointment ka kadakwada. When, sir? Kastamat tan nga ibagam iti accountant. Takontakan na. Kaya't kumat ang makasarita. When, sir? Aramidik ti bilin nyo. Da kayo pa ilang ti makamot dito opisina. Busy ak. Kat saan ka makaumay. When, sir? Aramidam kumadagos ti imbagag. Kat itid mo kanyak ti resultana. Nang rona iti pan nakisinarak ko kadagiti kasosyo mi. When, sir? Day talaan. Agyaman ak. Bye. Bye, sir. Aramidik kon ti bilin ni Sir Jonas. Agyaman ak ta kinuntak na kadagos, Madam Mariel.
Kas company accountant, bookkeeper as well. Kahit kung itod mo kumakanyak, amin a financial status dagiti negosyo ti Mercado Company. Yes, asap madam. Okay, namnamaak dayta. Bye. Narugyakon. Ket kayat ko amalpas amin daytoy. Sakbay nga agsubli ni mami. Makaamunton, no anya ti aramidon na, no maamuan na daytoy. Adawag ko. Nimot kayam, Eloisa. Hello, Mayora. Kumusta kan, Tonyang, my friend? Friend at talaga. Imbang man, taibilang naklata agayam nga uray si Kanti Mayora. Awan nagbaliw, Tonyang. Agyaman nagimbag ka talaga. Sayang lao. Oo, anya man ang tisayang. Saan kayo ang nagkatuluyan kan Jonas? Saan mo nadakamatin dayta, Tonyang? Paset laing ang tinapalabas dayta. Aniyan? Awan kayam. Kumusta mo ton ni Donya Candida? Ha? Kumusta am? Wen? Kwa, agpapaungar lata Amumatan, tinapasamak kang kwa na. Awan ka di pa iti simayaan ti kasasaad na? Adamatan. Ngamin, kanayo na maitantan ti bista iti kaso nga inyulik kontra kenkwana. Kasta ka day? Wen, no matuloy man, kat tila ang abogado na ti agparparang. Aya? Wen nga rod. Sige Tonya nga. Agyaman na kiti oras mo. Bye. Bye! Dayjay ka dilaong, ti damagan na. Di na kaya ta mapagsaritaan ti may papankadakwa dagan Jonas. Talaga ka di, nga awanan namnama ang makapagsinublianda. Makapasikor ti kasto ito niyang mangan maturog mangan aramidan. Di mayat. Saan ka amabanog? Kun saan kayon amay paspasubaw? Anya? Saan kit din apod no ti kunat? No adda ni madam, kat no anyala ditan ti papaaramid na kada kayo nga uray takas. Wala nga rod. Agyaman kayo kit di Nga madaman ang tinyawag ni madam. Addan sa manan sumanglad a kargaminto. Kargaminto apuslet? Anya kumabay. Naibagak matangking ka. Nga do ti pangwarta ni madam nga ilegal. Mabit lang doon yan. Sungbatak lang to'y awag Nicolas. Anyat ko na Nicolas. Na-raid tiris house ni Mr. Ong. Kasano anamuan na kiti polis. Katanya tinapasamak. Natiliw ni Mr. Ong. Sos, delikado na matiliw. Abangan no may pugaw na ni Madam Candida ti siya bukwen. Sige. Bye. Delikado na ito Ewan pa'y matngarod ni Madam. Abangan no may pugaw ni Mr. Ong ni Madam ti talaga siya bukwen. The number 1 supplier iti siya po dito San Mariano. Nalpas ti puli. Dinner meeting daytoy kada hepe, vice president. Ket namnamaek, fruitful. Sigurado ita, Mayora. Barbaro gayam daytoy seafood restaurant dito'y San Mariano. Well, adun tinaluktan ang negosyo dito Makunamat kami namang rugrugin adumaras ti San Mariano. Nadurdur as kumapay. No awan dagiti parikot arumrumswa apakainaigan ti droga. Sa nabali, Mayora? Maan pun ti kang runaan a big time drug no siya wood dealer ani Mr. Ong? Madamat ko man, friend. Awan nga ta tinalage ni Mayor Solomon. Maipapan ka dagiti drug personality diti San Mariano. Mayora, nagdamag ka kini Papa. Naku na nga,
Aday di time, drug-free. Tiili tayo San Mariano. Yamnas daw. Tanagrairalat ta. Di droga. Okay, friend. Hopefully, tanong matiliw ni Mr. Ong katag sa tingan. Apay nga ta. Iso nga ta talaga ti kangatuanan. Maipapan iti Shabu? Saan, friend? Taad dapay ti Shabu Queen nga ipagpagada. Amok nga dahil bili ni Mami King ka. Sakbay apim manaw dawal. Anya ka di day? Ako adulas naibagak mo tangging kayo di. At dadagiti illegal ang negosyo ni Madam. Kahit na bayat ikawan na. Siyak ti makam mo. Saan? Bay am asyak. No asino ti ka transaction mo. Siyak ti makam mo. Sige. Siya ti makam mo. Itad mo kanyak ti number ti tao. Kanagan na. Kwa. No anya ti ibilin ko surutam dawan. No saan mo akayat nga agririta. Kat saan kayo agdanag? At danto sorpresa kada kayo. Anya? Agmi-meeting tayong to amin at tao ni Mami. Ni Jonas, anak ni Doña Candida. Da kayo matgayam Mr. Ong. Siya akong ti makitransak kada kayo. Tamo yung matan tinapasamak ki ni Mami. Ni Dawal kunam. Siya akong ti makamo iti amin na transaksyon ni Mami. Sige, kaya't ko apagsaritaan tayo amin may panggap iti dayta. Agraman pan nakabayad ti order ni Mami. Awan parikot. Sige nga Rod. Sige Mr. Ong. Bye. Pudno gayam nga dadagiti illegal nga aramid ni Mami. Anya ti kunam tawal? Saanan asikati makisao kadagiti kontak ni Madam? Agyaman ka kit di Saan ka na may ramraman? Markedi saan ko amawatan no niya di pampanonodan ni Jonas sida. Makaikawa talaga. Bayan latan Markedi nakalisya kay di basol no bilang. Udno dayta. Anya nga tangagpay so ti plano ni Jonas. Kaya't nakadiasawan. Tuladen na matanti inana nga uray dakas kat aramiden na. Saan ko lang mo? Nang runa kat nagbaliw titigtig na kan pan nakisang na kadada. Nagkariak ken Madam Candida. Uray kas jay ana uyong. Imbagak asa anak abasta pumanaw dito. At tuyan ti pinalutom apulutan, Jonas. Agyamanak. At damot ten inaramid ko asaw-sawan. Sikan ti mga kabil iti sili. Agyamanak. No awanin ti paaramid mo. Sige, panawan ka. Dalang aramidak ijay kusina. Sige. Awagan na klaang. Sipod pimanaw ni Madam. Kanayon latan ngagparpartek ni Jonas. Kasla, problemado la unay. May sangaging inom. Kasta ka day. Mas daawag mat, tasan na ka nga inawis? Bayam lang. Tanyag! Awagan nak. Mapanggadain na. Ang mga noong tam na ka, no saan ka mapanadakos. Agyamanak tadanggayan nakdawal. Okay lang, Jonas. Tumagay ka latta, tinagpulutan. Una. Nagkita kayo ka din iti dayjay Mr. Ong? Hindi. Nagsarakdakan, Madam. Kasta ka di? Mistizo Philjanis. Saan gaya mapuro nga inchik? Pilipina ka no, tina na. Gamapay na sumok na ti illegal ang negosyo. Saan ko nga mo?
Masigurado. Dahil tadi kalakan ngamin na pangwartaan. Gandakal ti maliksab iti may parit at droga. Ngam nadagsan ti dosa iti daytang aramid, no matiliwan da ka. No, matiliwan na ka. No saan? Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni mami. Puno na da, Jonas. Pulos ajak nam namaan. Akasta ti aramid ni mami. Lading itak, no saan ko anay bagbagaking ka. Tasan ko akayat, timawanan iti trabaho. Maawatan ka dawan. Ngamita, tasikan ti mangimaton kadagitoy. Anaking kanoan niya, ti paaramid mo kada kami. Agtungpal kami latan. Dawal. Ket agtali na lattaking ka. Nang runa ko ba? Naklonan nito niyang tidatdaton ko ngayat. Kasta? Nagtali na nito niyang doy. Natural. Agtali na akmat, Jonas. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Adu dagitik kayat ko nga aramidan. Bayat nga awan ni mami. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.